Hapdeng jong kajing kerdo kam kerdo jam kisamla hapo la kajong kejela kebeksa nakabenta kumno bantau kilat kilinti ban yo kam yo jam rei kumba kapau ko ni kitna jok English and Foreign Language University jok skol banehu kalai advertise shashabar kejela hadu apnyo ki post paper kani kajing pin bana advertising kate katar pulis shabar kejela kapendo mensiam kitai mulok hapo kejela ban kala bishni no yakiwe na marash pin bana advertising tang shaban rei hangni kejela lojong kim syam la pin bana umta na kalyang kahinyo trap National Youth Front Maulai Circle ringkat ke East Khasi Hills klayo kajing ujon na kisamla wat kam jongani kejela kale bani kendu yo director jokati katrat pulia ban pan chikshai na kalyang assistant director bat la kalyang jong ulai thu yakani kam la penya na po ka Hyderabad amsyam la rei la kentu ya kaseng ban pha da kajing to sha Hyderabad Chanwaya naka East Khasi District dekat bat Namulai Circle tingiwan hang ni bagi yoslo ya kanika jinglai post jong kanika English and Foreign Language University tingiwan hang ni bagi ni ki post ni bagi pha tang Sabah po Hyderabad tiki pha ya kini ki post advertisement tang Sabah tingilap ngiyo complain ba ya kini ki post ba hang ni po Shillong dan advertisement tinak takadaw ngiwan hang ni bani kendu ba director Teka director benda kam semla bani kendu ni bakadan meeting tinglai kendu dulu assistant registrar tinglai batai yek jing kwa ka jongi ba lada kan ni ko post lada kimla ban advertise lang hang ni po Shillong po Meghalaya tingi ni kwa bakin num bangin penkhang bai bakanum dan tena kalyang jongi ngi kwa lada kumnum kile persya tingi nya da kalenti te ula batai ngi tu register ang lada pikwa bagan pesenge ni post te thor ka application tepo Hyderabad market kota ka des Hyderabad tingin habnya thor kata ka application tingi siapa te tangkatai ong ya usually amne pha no da kata kanja application mention ang tu ka ga pikwa te ngingin le no da kata rukom tingi sa pha la daka shiti lena daka email si bala yang ne long baking khasi jongi rumo ki kila bakin kini ki kam kila ki khasi jongi ki bon kini ki bastat ki belanang lasan kini ki deputy registrar ki assistant registrar tangan ki hindi baro ibala lu kini ki kilo ki bon ni assistant ni hadu artnyo tli ki post ngamla banjar keteng ne te long ki jongi kila ban bikin try kini tengah lingo ba kan urkom kan ke department hang ne pada ka pha ini ki post kumbalai kre mentan uang ni register assistant ba in charge ni uang ikan namar ya kan ni ka English University kan ne kedai headquarter kedai hapo Hyderabad hang te den kata kadau bagi pha hang te nang te control kan ne tengi ni pada dak jing so dio kan boleh ba ya kan ni advertisement advertisement Shillong te kata ngiwan ban banyak keren bu bagan ka director pilih mentan piong ba hana gini ki post hana gini ba ka post tang ni Shillong na po rijong inang ni kadai tang ka driver kidan tingi driver ha kim baki pha nang tai ken na po Hyderabad namar nang tai ki pinya ki ong nang ni ngim la amle Kibreu mo kibaya kena samla kibaya kwa kam kwa jam kibla biang kijing pulih kibla ya pendap kijing pulih kila iwan bani kendo habede bakene kijing like kibna habede bakene kijing like kene ga post habede bakene ga department habede ga English and Foreign Language University kene like wa yo ban ya kendo mentai di assistant register mo hiba suciang kedai doktor kedon hapo kedon meeting tinggal yo banyak keren hibur ya ike bat iro setonat hi ila kloy ban pedang ngene ji keren ji kai kalau ko solo ngok kai haba ki post ki like ma ki post ki like ki ong menta kadi ka head nadu Hyderabad menta hanir ngidan la ka jong ka yu ka university ke ba ki pelai lang ni ka post ma ki like kamut ka jing plelat hani ba kalong bai ka plelat tangi kinong bai kamdei ka ba plelat ki khon khasi khara jungi ki pelanang blastat ki ba bun ba i ki jar kam menta ki por nagalyang jungi kasang ngila yo ban yakran ngila yo ban pej bahai kini ki post kimdei ki post kat kumi ki yakran te yong bakan tangan ka post driver ke ba kadon na bata ki khasi jungi tangi wei taru ni pej ki post ne kalong hado arpu
arpunyo tuli dengi la epek pat kini ki pos umdei bang batang ki khla jai ki bala menteri kini pos kini ki pos ki baro ki breu jongi ki bala menteri lada ki yo yang ne kam ta menta na kaliang jongi ka snf mulai circle hajing dalang lang bat ka is te kajing ngila yo bania keren bat ti asistan menta ba sosyang yang bangin sapha daga kot apo khatsan tarik lengba kini ka director kan sapha isha thi chapo Syahid Sri Chapo Hyderabad ban nakaliang jongki persang hi banra si bania keren higher lor kan ka phang ban playlat iki khon khasi khara jongi bla nang bla start bukin yo kam hagani yakini ki kam gi bar hakin ke arpunyo tuli te kum ka sang chune hi menta ngila bo ka bai ka bangin ongi ka director ngila dab ong nei bastan ini pha stay lada kamla ban playlat hi ikhon khasi jongi kan moto ngi ngin persange ba yakne bat inang ye but dian hi yakne kai ga ban long bat kai ga ban jang nang ye but dian yakne